BJP baro kini gilonggi khubor bam takasngi. Working President jangka Congress haga jila uba PN Syiem ubdairu haga juk kapor MLA but MDC berim ula Iehnoh naga Congress. Uba PN Syiem ula Iehnoh kamno nakaba aidau baki nongyalam jangka Congress ha Delhi kile bampatiau ya ka Meghalaya unit but pelet jengmut penban tang hagi jengkeno persya ya ka sarkar teng. Ba PN Syiem ula kedau haga chithi Iehnoh kam baula abla slam yi ginong yalam na Delhi bagin jubab yi gijing ai jengmut badi gijing angnut jengki pat ba ka Meghalaya. Kentup ka jengdawa ban penkala yu nong yalam bat ban pentamai ginong kit kam keseng nadu ki primary unit Henry Kim Syem lapat yaw satya. Kiwei pat ki khubor ki bampat la ban pendikna ki tu uba PN Syiem ula ban pinyasok no eladi ba keseng BJP bar ula ru ban yakhun ye ke election MLA na kate keseng na Mausenram constituency. La ban kedau hangne bahaga election MLA kabala dab uba PN Syiem ula yakhun na keseng Congress na penthor umkra constituency Henry ula syarem no hoba elheng ubadi unong yalam jong ke BJP haga jila Meghalaya. Na Mausenram pat haga election MLA kabala dab layakun daw ba HM Syangpliang na ketiket BJP bad menta ula penyesok no eladi bat keseng